To je ona htjela da muškarci otkidaju za njom. Se ona pojavljuje u spotovima. Ona se ponosila s njenom bestidnošću. To je bio njen cilj, da što više muškaraca kažu kako je dobra. Ona je bez srama se pojavljivala i ticala nadobudnošću svojom. Ona je bila lepa za sebe, da, to je ona htjela da me napravi grešnikom od njene bestidnosti. To je bio njen cilj, ona je bila istaknuta sa svojim nemoralom, jer ona je bila devojka bez srama. Ona je htjela mene da upropasti, pa bestidnojkom da me napravi, da to sebi da dozvolim. Pa neću dozvoliti, pa neću ja da jurim za suknjom njena bestidnost, da ću strast da me dovede, neću da se dam, ugasit ću televizor da ne gledam više tu bestidnost. Bestidnice.